Aikari gicigo kia Ntugi kaunti-ini ya Meru maraikara na wagagu thutha wa kirumi kimwe gukorwo gikionekana mucii umwe itũra-ini riri. Kuringana na mwene mucii uyu David Munene augite kirumi giki gikoretwo na imamo mugunda-ini wake undu uria utigite family yake na wagagu kuona ati kirumi giki ni giciarire imamo-ini giki undu uria ni ugwati munene. Chui amezaria hapo, akona watoto sita na amekaa hapo 2 weeks. Munene ugite ona thengia wake kuhura riboti kuri maabitha guthaitira nyamu cia githaka gutiri ikinya ona rimwe mari maratacukia. Mimi nasikia ni kama nimeashiriwa na serikali kwa sababu wiki mbili mnyama akiwa kwa nyumba ya komboma la mtu, hiyo ni kitu mbaya sana. So kwangu vile ningesema tu serikali jaribu kunisaidia, kenda bireso wajaribu kunisaidia kwa sababu mpaka sasa mimi hata silali. David Munene uria ni muikari ungi wa gicigo giki augite macungiriro ni kuhinga mawira mao tene magitigira gutharikirwo ni kirumi giki. Hata sisi kutoka tuko na uoga, mtu akitoka kwa market anarudi kaa saa 2 hivi saa 1. Ukiri gwa Aikari ni morite thirikari unyitanire na ruhonge rwa guthaitira nyamu cia githaka gwika mituke kuhitana na kirumi giki gitanacungiriria hathara. Wengine wanaogopa kuingia kwa mtaro. Handu-ini ha Kameme TV niye njĩtagwo Ngugi wa Gatua.